Mimi nitatoa milioni 1. 1 million. Mwethia wa bunge gucokaniriria kigina gia kuhura njeki ahuri biacara anini no rathie na mbere giathi kia umuthi gigitwarwo gicigo-ini kia ubunge kia Limuru. Chata iria twasainiire na president na chata iyo ni turenda kuga atiriri ni tweriire wananchi indo na indo iria twamerire no muhaka tuthi na mbere kumanengera na kuoguo ri twina uhoro ucio wa kunyitanira na ambunge aria angi. Haha niho atongoria athure aria mari thirikari-ini marahota kwariria muingi na gutandamura maria thirikari ikite makiria makirongoreria gitaru gia gatagati wa bururi. Hapa kuempower wa mama yetu wa mboga, kuempower mechanic wetu na kuempower wananduthi wetu. Sawa ama si betugaye gitu gia Kiambu turehe. Wenda kugaya cia gwake cia Nyanza agae atwarire andu ao. No tutingimutigira enjoy thirikari gukira uria ithuĩ twamerutĩire wĩra za kutengeneza mabarabara pia. Of all the money rais amepata, barabara ya kwanza ile kubwa kabisa, a 6-lane highway inajengwa kutoka hapa Limuru hapa Rironi kwenda Mau Summit, 6 lanes na iko na service roads ambazo zitasaidia barabara zingine za hapa Limuru kwetu. Munyinyi wa President Kithure Kindiki akioneka kuhuthira kanya gaka gukinyia ndumiriri ya president na guku akimurika tabarira iria irathie na mbere iria ibangitwo na maria arimi a kahua macani na iria marathie na mbere kuheo. Kiambu has got the lion's share of our programs for markets, roads, and affordable housing. Why? Because Kiambu is a large county. Sio ati tumewapendelea. Kiambu is a large county. Kiambu is a trading county. Kiambu gave us the highest number of votes in Kenya. Ala? Sinamna hiyo? Wega uria wanakei. Mwethia uyu wanjiriirie gicigo-ini kia ubunge gia Kiamba uroka Limuru na urorete gatundu ya muhuro kiumia na gucoka guthiururuka icigo-ini ingi cia gatagati wa bururi. mwahora kona guo tukahurania na inyui tondu ithuĩ mwaheire wĩra nĩguo Handu-ini ha Inooro TV kuma Limuru kaunti-ini ya Kiambu njĩtagwo Charles Gikunga wa Kariuki.